Dan uronyo cuaca sangat ekstrim, angin cukup deganyo uronyo video yang tinggal hanali ungkai kabeh duruh mundung angin tegara lagi ngoji ke botak dengan tegara angin saya boleh di pulau di belah yang gelagnya yang musim fall musim duruh ungkai kai pun lamanya ya lagi tomorrow is no more. Lagi aja botak. I have fun. Let's make a videos. Let's make a videos. Oh yeah. Because tomorrow we're not gonna see this no more. No, it's gonna rain and make it all fall down. Yeah, it's gonna be like this. Have a great day. Yeah, you too. Have a good day. Already. Jai pulang ya. Tak kerja magah hipot lah ya. Sekelas info bulan Oktober yang lagi keadaan cuaca lebih angin bulan 12 berat lom angin berat lom lebih ya yang kait sama mesti lebih ya. Tidak maunya baru kerja. Kira-kira kan sekelas info cuaca di sini.